Ngiyanibingelela ekhasini lami la YouTube, ngikhuluma noKhweshube Madlala. Ngiyanibingelela balaleli nababukeli endaweni zonke la enibukela nikhona. Namhlanje ngizothatha leli thuba ngikhulume ngomuthi wenhlanhla. Kubalekile kakhulu ukuthi njengoba siphila emhlabeni njena sihlale nje usebenzise umuthi wenhlanhla. Ngoba kulokho kukusiza ekuthenini noma mhlampe kuthiwa wawuzelwe nezinhlanhla zakho ngokuphila kulomhlaba, gcine izinto zakho zingahambi kahle ngenxa yokuthi kunabantu abahlale befisa izinto zabantu zingaphumeleli, zingayi phambili, noma kuthiwa inhlanhla zakho bewunazo kodwa uthola ukuthi izogcina zivalwa abantu abathizeni ngoba bekubona ukuthi engathi izinto zakho ziyaqhubeka. Ngokuqhubeka kwezinto zakho uzogcina wena uyinto engcono. Abanye begcine bekubophela ngisho inhliziyo, abanye begcine benza ngisho izinto zobumnyama ukuthi bakuvalele inhlanhla zakho, bakusebenzisele izinto ezingcolile, inhlanhla zakho zigcine zivaleka. Umuthi wenhlanhla usiza kakhulu ekuthenini uvula le nhlanhla le osuke wena uzalwe unayo, ugcwalisele kuyona leyo nhlanhla yakho ebisuke vele uzalwe nayo, ebese wona uyavula izinto zakho zicace zikhanye. Ukuthola ukuthi mhlawumbe uyasebenza emsebenzini, nihola imali efanayo ngoba vele mhlawumbe emsebenzini osebenzayo ngokwezikhundla niyalingana. Kodwa umuthi wenhlanhla usebenza ekuthenini kuthi noma kuthiwa kunjalo, umlungu wakho uyakwazi ukuthi yena athi chatha ngale eholweni lakho, uthola ukuthi nisebenza umsebenzi olinganayo kodwa wena ugcina uhola imali engaphezulu kwabanye. Ngenxa yani na, ngenxa yayo le nhlanhla yakho le osuke phela usebenzisa lo muthi lona ukuthi awuvule izinto zakho. Uthola ukuthi mhlambe uyafesa, uyafuna imisebenzi, awuqashwa, bayaqashwa abantu ngapha nangapha bathola imisebenzi. Mhlambe abafundile ngisho nokufunda nakunawe bayayithola imisebenzi, wena uthola imisebenzi. Usebenzisa umuthi wenhlanhla kuyasiza lapho ukuthi kuvule, kucacise, kukhanyise izinto zakho. Uthola ukuthi mhlawumbe kade wasebenza emsebenzini uhlezi nje esikhundleni esizodwa awunyakazi. Umuthi wenhlanhla usiza lapho ukuthi noma kuthiwa kade wasebenza bayakhushulwa abanye ngala, bayakhushulwa abantu ngapha, ulokhu wasala wena lokhu uzibuza ukuthi kanti mina kwenzakalani. Umuthi wenhlanhla-ke usiza lapho-ke ekuthenini wena ukukhuphule nawe musebenzisa wona, uthole ukuthi nawe uyanyulwa, uthole ukuthi uthole isikhundla nawe esingaphezulu kwaleso. Mhlawumbe uthole ukuthi awusifundelanga naleso sikhundla kodwa ngenxa yokuthi usebenzisa wona lo muthi lona uyageza igazi lakho ligezeke, ligijime nje igazi. Umuntu athi mekubuka nje akubona uchachambile nje, ube muhle nje nasebusweni, ubuke kumamatheka, noma kuthiwa awumamatheki uthulile nje. Umuntu athi mekubuka nje ukuthi nje hayi cha, hayi muhle uyabukeka. Umuthi wenhlanhla usebenza ezintweni ezinjalo ukuthi uyaliklina igazi, ubese uphinda ubuyisa inhlanhla zakho futhi uvule la kuvaleke khona, kuqaqeke wonke amafindo aboshiweyo. Uthola ukuthi izinto zakho ziyakhanya, inhlanhla njena ingbathe, uthi uyathenga esitolo ugcina ubuyela ushintsho ngaphezulu ungazi ukuthi kanjani nje, uthandeke nakubantu ngoba igazi lakho liyagijima. Umuthi wenhlanhla usebenza ezintweni ezikanjalo-ke. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi abantu ba-like baphinde ba-subscribe. uKhweshube Madlala, ngisemgababa ngokuhlala. Ngiyabonga.